7 август дар деҳаи Лоҳутии ноҳияи Ховалинг ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беморхонаи минтақавии рақами 2 деҳоти Лоҳутиро расман ифтитоҳ намуданд. Иншооти мазкур аз 2 ошёна ва таххона иборат буда, корҳои сохтмонӣ дар он бо маблағи 1,2 миллион сомонӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ба анҷом расонида шудааст. Дар рафти корҳои сохтмонӣ беш аз 20 нафар мутахассисон ва коргарон аз ҳисоби ҷавонони маҳаллаҳои аҳолинишини деҳоти Лоҳутӣ ҷалб гардида бо маоши хуб таъмин буданд. тавре иттилоъ дода шуд, дар таххонаи бинои беморхонаи минтақавии рақами 2 деҳоти Лоҳутӣ таҳлилгоҳ, ҳуҷраи физиотерапевтӣ ва ҳуҷраи дандонпизишк ҷойгир карда шуданд. дар ошёнаи якум бошад утоқҳои корӣ, ҳуҷраҳои хатна, муоинаи ултрасадоӣ, ҳуҷра барои ташхиси бемориҳои занона ва қайдгоҳ мавҷуд мебошад. Инчунин ҳуҷраҳои тибби оилавӣ, табобати рӯзонаи калонсолон ва кӯдакон бо 13 кати хоб дар ошёнаи дуюми бино пешбинӣ гардидааст. ما ساکنان ناحیه خاولینگ مینداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانیم که ما جوانان را دستگیری میکند و باعث فخر است که در چنان بیمارخانه نو زمانوی کار و فعالیت میکنیم و کوشش میکنیم که در آینده به خلق و وطن خود خدمت نماییم. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تشبث صاحبکاران این دهه را شایسته تحسین خوانده از کارمندان ساحه طب دعوت نمودند که با استفاده از امکانیت‌های موجوده و شرایطی که در این بیمارخانه مهیا کرده شده است خدمت رسانی را به اهالی بهتر و خوبتر به راه مانند و در تامین سالمی جامعه سهم ارزنده خویش را گذارند.